kan beres rekana dibudin lako musa bede bilis lempo ada salah ros koros pengeken ngawat suat jajal congok reng pereng tali salako melolo tak bejeng tareng potongan kareng ngak bilis alako palekor jem tak kuat aga boy compok ini mebede bilis di bengkok mula ojon posang senyari sewanan pak padahal alako palekor jem aro gember na makhluk dari cakang alako sampai tak nyembah ke Guste orang alako santai bapak enjoy nero cek mau nyari rezeki atau ujaulan neng yamper je oneng sambian ketemu bi cek nenteng atas antar ke Jember cek mau nyari rezeki lan neng yamper dia jalan dok boro dok temur dok dojo dok lauk sambil dikir ke Allah yakin jabi Allah beri nengakan akhirnya bi malaikat ya tren rekuh cepat ya tren rekuh cepat aduh saja tingosom jejeleng apesta pasti ngalen cek ala koyo tayo salah bersebok debok di membeda cek koyos salah ator namapan cek lake monte dunga bi sebine teu pa tahu ka orek ngetek budin pananggelen duma tahu canengko ngetek budin lemari todusen you mangkan cek nabi Allah pakaramat cek ni telur keng telur te temoreng romoro la abudu aro gember na makhluk secakang alako tapi juga cakang ibe napa boleh mon orang pereng tali bisa nero nyaruan ke hewan sepaling iya lembi Allah karena nyaruan ni kemon nyari rezeki pak aden te kol petok gula kuting lemon carare ruh mon tak dele mon carare tak keluar karena nyaruan ni kese nyari rezeki apa jeng duha gilu oneng sambian kapang kibi nyaruan keluar bu sobu si keluar bu sobu si ngobu nyaruan roti nyaron kita keluar mun si ngobu nyaruan lemari muang latong nyaruan mun tak dele kol petok mun tak dele bejeng duha tak keluar tinggal kadung keluar si kelako mapan pak mun tak kembang tak yedek bi nyaruan sari nyaruan ni kembang sedot sari manis ni kelambang kelakuan halal kamu beda nyaruan gerjeleng-gereng namain kata mancok keluar kolpeto asar nyaruan le masuk sekanjaan mari ngalak wudhu ngadep mena solat berjamaah lemah geruang ro beni apa aro tepak norok sarween pasti ngalen nyaruan ala koya taya keluar kolpeto asar masuk ternyata bi Allah pekuat ke bay Roma na tingkat tiap anak di kamar si kocak kelap kapan salah de iya saya silaki matu mau ngomong matu mun sampai segelas ngani kayak kelaka 10.000 karena matu ni kau jadi obat padahal matu ni kah maka jadi obat larang regen tinggi pikir taring keluar dari burin nyaruan saya keluar di burin jadi obat larang regen lemon saya keluar dari sambian berde semeleh ada buang jauh ke Thailand buang jauh ke Muang Thai mangken sambian endik pon gambaran odik dak budiria nerwa nyaruan nerwa cek apa nerwa bilis napacaan sambian acaranya mana suka terserah anda Allah tak maksa orang pereng tali nero bilis kapi Allah tak sosa karo alako melolo tak bejeng Allah tak sosa malaku lereng kelakan norok perak Arapa? Ya pola pakai nang akhirat bedereng kelaka masuk neraka teh tangke bi malaikat Allah lepo sak bireng pereng taleh
Yen jo pola neraka ketibin nabi ka kita. Tapi kula yakin ajunan akal normal bertak paek kula yakin bedare karen umur ka dinto terus dadi orang seselamat ontong dunya selamat ontong pagi neng alam akhir. Ijo mak montoro dadi ring selamat cek dengan delaki polan nyaman selamat. Makanya nyaman sampean selamat, bapan pan selamat, embun ya bun selamat, keng monta bejeng tak kira selamat. Apa boleh nyaman karo Gatot bi neto ki? Makin nyaman selamat tak kira salah. Makin nyaman tomblo. Mona solat insyaallah salah. Mon nyaman tak keneng delan-delaki. Kula ketemu orang nyaman sabar tapi kelakon atokar meloloh. Bedesanya mesehat orang ngamengeh. Bede boleh seanya masubur benar ya periksa ke puskesmas. Malandi kanca nyaman untung selamat salala untung ki selamat tapi mangken tepani yokom. Pas pagalasannya meribut ya tak totokaran. Lenjelene selamat antara lain pegedeh ngelakon leolen Gusti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj salat lema bab. Semakin banyak ilmu compon esen solat, semakin nabui rahmat Allah. Se nomor 2, senga ilmu compo montero adem ayem tentrem, romane ke se nomor 2, kudu sekutin bacain ayat Al-Qur. Mon ilmu compo bodoreng maca Quran, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mun beda orang maos Quran ilmu compo aro berarti budebuan bi Allah karena Quran ni kedebuna Allah. Mun ilmu compo le sering beda orang budebuan bi Allah rahmat Allah tahu sabentah toron tibi pantes Gusti Nabi adebu nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Ireng pereng taleh teraen roman ben kapi sinaren roman ben kapi situng kelaban salat se nomor 2 kelaban mebenyak bacaan Al-Qur kelaban mebenyak bacaan Al-Qur'an. Pak Harto lambek 32 jadi presiden paling repot orang se Indonesia tapi Pak Harto makin repot cakang salat Pak. Salah presiden ya bosaki John Gonteng gaga arapa makin repot presiden cakang salat presiden Soeharto segetone tareng golongan harto pereng daleh duma pasta abajeng repot apa kaketo. Gente bi Gus Dur benih karo repot jadi presiden sompek cek siang malam yunjuk rasa sorotorot. Tapi Gus Dur benih buat solat sajen cakang abejeng Kiai Abdurrahman Wahid segetone tareng golongan Rahman bi Wahid dina duma bata abejeng repot apa kakeman. Aduh sajen Wahid je pakaronenge kerdu melolok. Ayo seberi-beri sepenting marin pengajian toreh peketeh muljaaki leulen Gusti Nabi Isra Mi'raj lampaaki salat selema bak tingkataki pole kelaban salat tingkataki pole kelaban salat sunat dari penting salat orang mate Pak Ki sangwe salat enggina bangki mate sangwe salat. Kula kadang-kadang abasaki benih karo ontep mon ontep biasa untap